Menyebal lagu tak isi getutu hadat muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba, menyebal lagu sidrohan karu Bandung serta, bagi perasa mamel lagoina irama lagu dangdut. Hang ke ne mana pakai carang tak drone irama cara dengan leong anu tak kena ngabang dalam payah yo top lah buah ibu jangan cai permoh lom ibu jangan membengeh dalam laka bicik ke kah berah kuat padang kuah lom anu nyan tho bu joh kan permoh cimnya permoh gak akai pakan bang lagi aron pakan nyambat bajalan ngelih ku tipak mana dengan ku pujut abang pujut bagi harta made dan nyodrak lampu rumah cok gok lampu payah cok yang lampu rumah kali lagi tidak sama teh ilong mempelor betan sablo bang dong tanya mbak don dikira abang payahnya na bang naruh drone blo aja mun hai hana amnya hana roran maka hana tung dengan lapang dada payah hana lapang kau tuang lagi bang harta warisan abang terimong dengan lapang dada Allah maha kaya Allah ghaniyun Allah maha kaya Allah tamah lain abang senang hati mak senang hati ayah dalam kubu abang terimong payahnya dengan lapang dada abang mertua lung senang abang lung mendoa ikui lako memang tawar rumah mutamah lagi dalam kolkas hudip tu padahal bunuh rumah abang dia mampu je aku dalam punyong ku dia biapui terus kuno lupi lagi dalam kolkah emangkah je ke rumah tabohnya emang hana telah aku kawin engkau engkau tengah mampu ke pelupui emang je ke ina engkau taboh memang je taboh ina pada dua boh mamnya dua boh yang udem ke mak tu ji hai mak tu ji kah ke pelupui lo ngoyak lagi yang betul kali pui itu ang payahnya lelaka kai pelupui le rumah abang yang cok tanah rumah rupanya gepublo lampu rumah gecok peng gefaya gli dia adik yang terimong payayan hanai publo hana soblo ko hanai publo hai payah soya pidabana soblo palo 5 ton katro awak Telkomsel dari Jakarta. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Bu mau nanya, itu tanah itu milik siapa bu? Milik long. Hai urung kampung, nurunya ngayu. Dijual nggak bu? Omnya cacak om. Berapa bu? Kami beli bu. Dikasih nggak bu? Kami mau bikin tiang tower bu dari Telkomsel. Udah kami survei bu, yang letaknya paling bagus di tempat ibu. Jadi kasih lah bu 1 meter 5 juta bu. 5 juta mendumbe. 1 meter bu 5 juta. Luas tanah ibu 1000 meter. Ibu kali sendirilah mungkin miliaran bu. Enggak boleh ibu lah kau. Gonda nolong ambu sakala kau. Ibu lah kau mong juta de meter 1000 meter miliar peng. Publo lah tanah yang cok peng 5 miliar tanah abang yang cok kejih nyanyang kagak belo kan lo abang yang kata paneng udip kau udip lang tapeh kamu kuwin abang kacok puo mongkonya kagak buat rumah kan lo dengan getrimong harta waris lapang dada menyana trimong harta warisan dengan ikhlas hati sekecil apapun Allah maha kaya kita maha lain sabak ron pesenang hati urung si tapi munyo nemu pakai necok harta warisan deng bekeng hanapa temerka ngan mangayah putuk tu urangnya lang kubu je ke mendoa ketanyo kedro kan jadi makanya hati-hati mau pakai harta warisan nyowo dakwahan tu adong adun yak leke maah baik petimang rayok leong bu mate ko hang ko rayok leong tuha leong baik ne petimang tuha kadang ada kalumpuh kadang-kadang kalau lumpuh hanji wale kai rumah kalandika ni warana assalamualaikum dek waalaikumsalam kak kau dia guna bawa rana juku wale
Kau aku kamu tua katu ni jabalung ni pemalu. God kakak pemaah. Nyempat kuih. Unibi ke puah. Ba uru lumpuh ke jauh unibi ke bah. Tapi je sit. Alhamdulillah kak katu ni balung ni pemaah ke salah halung kak kakak pemaah bah. Nyo Ramadan dike bek le bengai-bengai bah. Bek le bengai-bengai. Ada apa ku bengih malam ni kah janjuk aja alim mahluk akung kelung bak kaki ke. Yang berakon tiga kedia uro ka pegah kelung bak gop. Pian apa? Kak maha urung sabah. Allah maha kaya. Lung ka lung pemaaf apa? Ka pemaaf kata lang kakak apa? God kak god. Juk peng 100 ribu 4 peng. Belah sia apa? Belah sia kana kah jangan jauh le kaki ke. Berhawa kok god lagi. Kunjung ada adu-adun kunjung. Jamun ne kiban jamun. Malam raya kedua akan ngempanyot. Cok umpuhun obor tua gun uraja, gedok tua kajak rumah kakak. Gemedodoi, timpan. Ya urang jamun, atau kak adu-adu ni noh nale. Tinggal ku bateli. Nyam bateli orang raya kedua hanse bate. Yang bate jerak mai metu padan. Payah main batero ya dia bagi teli. Kok jauh dah nampak duk kan. Urung Mekah ada mate Mekah nampak Mekah le. Nyor rayanya Mekah tu urung-urung Mekah. Padahal tahu keluarga le. Nah, nya lek kemah tu. Com-com. Tapi yang keleh lek kemah dengan tetangga. Lek kemah tu. Nah salah dengan tetangga. Nah bengih berusaha tewa kolkah 2 pintu. Yang cukeh lek ko. Ni kai polong. Ira am tapu tan kipas angin pai rumah maya thek hai tem li. Pai ta thek ro do dai malam. Ne go kiban kayai. Di kayai la ko go ni. Nge rom tu ta la ko ge. Ka khung la ko lom. Itu la ko ji phang kaya teman. La ko to ke. To ke pu. Pai wah payang. Aku go lom. Nyo la ke mah de. Mak menyo la ke mah ngam pak wa sampai rumah lapik. Lapik. Monyohanan lapik getusuk kalabang neraka laule. Mente kamu nampak uragam yang sah nikah. Kadang ada sah ngelun. Lapik. Maka je lulu meja. Dan dia ada dakwah nauri nang tungku salam. Ilung te kejuk jaroh nak lapik lu salam ilung ya lapik lu ba. Ada urinang carang ro gegawai ganya lapik. Keculok jaroh lan jelembab ro tengku. Ya urinang. Nah. Hai ku abuk pitungku lam julubab tu ada tabuk duh lain. Menyoduh lain neme ijaz awak tingku anu. Kampayang aja kan. Culuk julan jaro tengku salam. Diajak khauri mu ada syan. Lapik. Tengku haik lu payang tak aja. Neblo sarung jaro ke muka. Yang putih-putihnya na. Holan ajak neme lang tah taboh. Saya na urun lekemah salam preledat. So jero le. Kadang muda le kemah ngan dara. Prele bang preledat oh so nah salam. Nyo pu muka pu salam ka dia. Bang jaro abang hanya tepeh ngan jaro ade. Monyo tepeh getusuk kala bang neraka lau le bang. Daripada ke pasal bang neraka le bega aku tu nyero. Mati hanya tepeh le jaro ade jaro awak Bang menyepeleh tepeh-tepeh jaro adik, rumah adik tu mong belah manyam. Bang dipegah mong belah manyam, abang. Makanya lapik. Nyo sering lebaran, tak kamu nampak pak jalan, wo masjid. Medak Aidin apa Aidin? Bunuh boleh dah pegah kalom. Lapik. Menyo kira-kira hana lapik, pegak mana-mana. Laki maaf awal lahir batin nyak akhirat mudah-mudahan pegat. Man sempurna nya nungku, ana sempurna. Dapat perlu media, dapat Mahabharata. Tapi kan cocok tong baji ko. Cuma tapi paham koreng. Pak awal lahir batin kampung. Malah dum pak awal galan jaro permoh gop putih kat cukeh bacuk enteng hanjut depe harum. Pokoknya pakai lapik. Malah dori nang tak kejak-jak pak kamu dongku ro raya. Nak jak-jak dongku ro raya. Nah kan? Jak tahu dongku. Ladon na geme kuwe, karah geme dongku. Tidun dak bubuk karah ke bah.
Wah dah gede. Tengkui go sini tu ganggarahnya dulu. Karena me kuih manga-manga kadang. Lalu mana gue me kuih terkah ke bawah ini na gue me terkah. Ada gemah ngan kamu tengku kelape terkah na gue me gesa ayuknya. Ayuk je lebah. Terkah na marube yang gue juk demno. Gimana nak cak ayuknya peng. Yang gemah tu ni cak tengku terkah. Gimana nak cak ayuknya? Maka mungkin dah salah bodoh sedekah lagi no kamu kan? Menyono jo sedekah ke kamu ni pasal amplop, ni pasal amplop, ni jo menengau ujung jaro, malek wahai tungku warbe dalam. Mantai gemai tungku kau lepih amplop, kau turi dah kau kerjat. Baik mana ni pedua baki kamu, lena salam ni pedua jo baki. Lepas haran wa kamu cak amplop baik yo ni. Pasti kamu cok mau buka kadang puai dalam. Mana? Pokok jipo asai ada syangan kamu agam yang sah nikah pakai lapik. Miohana nak pakai lapik ketusukkan labang neraka laule. Makanya asal kamu mat pakai lapik. Kecuali ngalakoro. Ngalakoro pun menyohana uduk. Menyohana hanya kenang tit. Permoh kalau uduk lako kalau uduk. Dah kalah permoh na uduk lako hana uduk. Dong kalau lako kalau uduk. Don hana wudu lako ayat raweh nakun dikre bang pe hanya raweh ulang tirau dengan rumah yo long be hana ko bahalong pak kena boy dong lako ka batu ada kala lako ai cukeh permoh tak cukeh tiga kuno ayat raweh kadang mati-mati kuntuk kalau cukeh tiga je cukeh leh bo tempat pertama baigo kedua bau ke leh bau ke baik go aja, yuhing perumah cihing tiga tak baik go badan. Baik go aja kena, yang hana betul tu. Kedua bau ke aja kena, hana betul. Kelih bau. Kadang gram tak ke perumah, boh lenggoi badaya, perumah long. Ke perumah, kepun nama bau long, kenapa bakmi mentang, bakmi batal. Ni bau na batal. Makanya menyongan suami doh na masalah. Dengan suami doh na masalah. Tapi selama be uduk. Tengku lah kolon kamu meninggal. Kamu duk mengapan. Tapi aku nak com tengok tu. Jut puhan. Jut. Mana betul sama yang lah kolong. Hana betul. Urang kamu mati hana ditaklif kau doh. Com ju hana boleh. Urang kamu meninggal hana ditaklif. Masa meninggal long. Ron aja bab meninggal long. Kalau long kamu tok ngapan? Hawa anak cum jut. Kau jangan pelai cum long pernah mati dah. Hai maknanya muno tik urang kamu meninggal hana le taklif kagak dah mendum. Lagi urang meninggal mahalangan. Wadah sama namanya anak hanit. Sahaja lu rafa hadah hit anggota manyeknyo pada tu sampai hanit le. Kagak dah hit. Urang meninggal mu junub anak payah hanit mana junub. Gajak yang boa-boa mana junub ni mati dia kal payah le. Saka mati kagak ada junub, mati kagak ada hid. Saka mati hana li taklif tapi kagak ada mendum. Makanya hanjit tepeh agam ngeneng yang sah nikah tanpa lapik. Monyong alakoro jit tepeh tapi menyawuduk batil. Au lamastumun nisa nyayat. Hati mazhab Syafi'i batil, mazhab lain ayahna batil. Pokai lemak. Jadi laki maah ngetetangga karena mumpung di ke bulan Ramadan. Leh laki maah tamong lah tarawih. Malam pun terawih. So yang jak sembahyang terawih malam pun ampun dosa lagi lehi bak mak. Anu, kerja malam pun penuh masjid. Balang kelih ada yang hana jak leh. Kang kelih menampung pada alam. Baik muna. Malam pun kelih dah sya lagi lehi bak mak. Malam kedua lah elau, malam kelih lah elau, malam kepul elau. 20 kurang malam 20 macam ke bila Allah. Wadah sembahyang terawih bupa. Ini apa dun terawih? Padum terawih 20 belaban 20 le mazhab mampu mazhab boh Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi 20 le terawih. Malah Maliki lebih daripada 20 le 26. Mai tanya 20 le yang kau biasa. Lagi biasa man sembahyang bupah yang le meramah Fatihah ke malam terawih. Gudo imung balap-balap. Nyom malam terawih imam kaji buka-buka baju. Beda yang dah. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Malam pura me jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad. Allah, Allahu Akbar. Poh lapan sembahyang tarawih, poh setengah kurang lewat 15 kali. 40 menit 20 rakaat. Kiban jarak sembahyang. Anak muda mi kun dalil. Kurang kerai. Ada mai kun pada jam. Sayang tenek-nek yang kedua-dua. Genek petajam sakit tuot. Hang ke petajam tinggal ikut. Kakak lagi habanya anjul ikut kan. Allahumma akbar. Amin Allah. Ongkui mu kalau kita lihat mengayam dah apa thot. Allah. Lebah rukun yang panjang ni liang kau betul semayang. Allah. Bak kepada bahasa sejuk kita minta maaf betul opolon. Apa tu? Aci ni bilang rukun semayang nak opolon ni dalam. Pertama ni dua berdiri le opolon pada kebina. Nak betul semayang mana? Betul. Betul semayang kok jai. Ladom bersen peka-peka. Bersen juga tapi baik peka-peka. Dengan baca Fatihah bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamillah. Mukalah hamillah. Menyogo nyan yang bersin ke hamillah nak apa? Nyongo ni samping. Ya rahamkallah. Kamera mah kan. Gengengon kai kun kita mah keroi. Yahdikumullah. Mandua kau masalah. Ben suot bersin gok lan sembayang bah bersin ni kedehinan. Yang bersin ke hamillah nak apa? Pinyale, alhamdulillah. Hash, alhamdulillah. Iron biasa macam baik sok-sok malam ni ya rahamkallah. Nyo. Mesti kan jarang. Nya lagi urang sembahyang salam, mata ke salam meraya bacu tabak gena samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti ampun tat. Iji menyobak salam sembahyang hana sunat pabe. Assalamualaikum warahmatullahi onan. Nyampe nya itu pelung panjang kubut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi khatib pura Jumaat, watak aku baca doa hana sunat bot ikutnya. Kena khatib pura Jumaat, watak aku baca doa. Allahumma filil muslimin wal menyata bot jaro itu dah tingkat tu. Oh baru pun. Bebot mak tungkat mentade Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Menyata bot jaro. Oh, emang ya setiap baca doa buat jaro tapi wadah khatib mak tungkat. Menansinya semayang perhatikan lebek yang ladum semungu tengah baca Fatihah dengan semungu. Buka puasa le dah baju. Truk masjid mana muime dengut. Ai pro katra pula lain teman. Nya saat semungu baca go kipah angin ko degai dah. Yang ko imam dengan baca ayat yang ikut bismillah. Ya kayak apa? Matu balik. Panel lo semayang kamu nak kamu berdua kan? Nah sah semayang baca Fatihah dengan temu. Hana roh. Kok sering tengok tahajud. Ada kayak apa? Ada kayak apa? Apa? Mudah tu bodanan. Ampah ulai min terjelok labah. Pelepah lah semangat. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Ada semangat petroyu beha hajum ku kada ku nyok gop. Maka jiwa ada semayang kita kai go be nafah kada ku nyok gop. Pulon semayang tu boh be nafah de tong dah. Teman tu boh Allah Akbar. Kadang puasa sejamaah lihu cekanan tu. Man be nafah belum puasa na pe Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia awak samping ke menua kasoy. Be nafah. Nyawa dah rukuk mawawa rukuk. Lu semayang dah yang puja bakal dah rukuk tinggal nafah. Sekat ego. Pahala tak sekat ego semayang, pahala semayang pertama halam kerana tim sekat ego. Sabak tu biat tambung ayat Quran.
Kairo. Fatihah bergerak tak terawih hendak. Ladum baca Fatihah mengelia macam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arwahma magun. Kepa arwahma longkonan. Arrahma be arwahma. Tekebi bepah. Deng bertimang. Allahu Akbar. Berjaro le tempat baca alih. Nayang alih bak pa pun. Allahu Akbar. Lalu awal gebut. Allah. Entangnya baru mali Allah. Mandum jut kan. Lalu dah ada gebi jaro ada kopi harap. Allah. Yang lalu juga denda. Yang kadang menih abangnya kapres kita gebi kan le. Anak gemar lalu cumi ayok le. Yang menyembunyi yang dadang nak cari loh dada datang. Hana payah bot. Nan sama yang makan? Nan sama yang kan? Rukun lebelah pada mbak. Rukun lebelah nama tu. Oh rukun sama yang hai rukun lebelah. Cungku cipu bangai kau. Rukun sama yang pada mbak lebelah. Pertama mabuk je. Kau sembahyang lebelah pada maujud. Apai. Faedah nidrotat badan Tuhan beri kubur luas nyen faedah di berdiri. Faedah takbir kubur jrohatan menjerlah pakaian tajroh nyen faedah baca Fatihah. Faedah ruku' bak tempat doa jroh hamparan. Dua itidal Tuhan sidro yang beri minuman. Di itidal Tuhan sidro yang beri minuman. Faedah sujud bebas jalan jabat titi. Antara dua sujud singgah payung Tuhan yang beri. Tahayun awai Tuhan beri kenderaan jerohatan. Tahayun akhir jeta jawab malaikat. Faedah selawun Tuhan balah uradudo. Habis tutup neraka 7 dum sinaro. Faedah salam tamang syurga risukaan. Faedah tertib duk menghadap dengan Tuhan. Nah, rukun sembahyang pertama ni Allahu Akbar. Dadum tamong ni tri pedubah pertama mak kasat darat tak yen pun tak wa. Kau kabut awak. Kabut ni. Ilong ko kursi ke sedia. Pakan karena posisi sakit lon. Sakit no ya posisi sakit. Mang ko tiga nak khabar kan ku. Hom leke ba Allah bersihat. Kadang ko no sakit lam hanu pun tu. Nya posisi sakit no. Maka je lu leke kursi bak panitia nak tolong puduk kursi gelung. Tingat lu namanya long dua pun tu ke punyo jarau nu nampu dah kerung nemu kan. Maka long peteng-peteng lu mamaknya nya menyerubah mamak je no. Maka kita bahagia pediung raya dak rebah na ruyuk. Maka ji long kalan jeroh mudah-mudahan bersihat. Bukai lemak. Jadi tes sembayang pertama kasat tarat takyin sahaja lu sembayang pada maghrib. Beok ke pertama mal ladum trip. Allahu Akbar. Hai demang. Yang kita awat hot. Pun ni dah panjangan. Bek panjang bakbar, ladum bar panjang dat. Allah. Bek apa turun yang iblis yang